Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 3, versikulo 27, kan 28. No dagundaway mo amang ipaay, iti imbag, ipaay mo kadagiti makasapol. Di mo pagurayan aging ga iti biga ti kaarubam, numabalin mo at tulungan ita. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Umuna akon ijedak kalabalay. Ang mga no day paramid na amasapa. Wen lakay. Kasaritak pa'y analaing ti anak ta, sakbay a panawak. Ang mga no di na kayat tagbati. Nakita kami arimwar man ni tatang. Iso ko matikadwana. Saan mon anam namaan ni tatang? Napatpatag pa'y ti madyong kankwana, ngam ti mangkadwa ka ni Vina nga anak ta. Inton kwan, dumawat iti pakimadyong na. Iso nga rod. Iso ano daduma, diyakon ikikan iti kwarta. Itod ko laangan a grocery wenno bagas. Nadamag kong adda kano na panainla ko abagas di tadaya. Anong sampay na ti agbati dito balay? Tamapan kami ka ni tatang mo ijedakkel a balay, wan? Saan ka di mabalin nga umayak mat, nana? Ngam adda sa gubanit mo anak. Ang mga nukumaro dayta. Sana balit adamot agas mo. Kan umayak to inton aldaw. Awan nga ta ni lolo di tabalay da, nanang? Saan kan amapan ijay? May mayat no agyan kalaangan dito balay. Tapno daras ka nga umimbag. Sige nga ro, tamaturog aklaangan, nanang. Ngam, umay kanto nga rod no aldaw, ah? Wen anak, agpakada akto ta umayak ditoy. Asidaglaan mat. Adda pa panan mi itang, awan ti pumanaw dito'y balay. Kan saan kayo nga agpastrak iti tao dito'y? Nalawag? Nalawag, madam. Ngam, lumabalin. Inak ko makitaan di anak ko inton aldaw. Ta ada sa gubanit na. Kunam itay analawag. Ngam ita, agpakpakada ka? Di ka kadi makawawan. Masakit ngamin ti anak ko, madam. Awagam ti mabalin mo a pangibilinan iti anak mo. Tangtangdanan da ka nga rod nga agserbi ka da kami. Ita, agpakada ka iti tiyempo ti trabaho. Ha, leche. Ay, leche ka naman nun. Sapay ingkari kiti anak ko asumang putak inton aldaw. Oh, apay nga agtantanamitim ka. Ingka kidi agtrabahon. Pimanawan dagiti bosta. Ngam kasanon, imbilin namot nga awan ti pumanaw. Kasanuhan ni Vina. Impakadam ko mga kakitaan no aldaw ah. Impakadak ka ni madam, ngam nagungot nga rod. Mangbili na kanoy ti sabali amang kita. Awan pa'y konsiderasyon damat. Masakit lang arudan ti ubing. Noong ada pumanaw ka data, sigurado nga ipulong mo ti security guard. May samot na dya security guard. Sip-sip na dya. Padasat laangan nga awagan ni tatang. Tamapan na basit kitaan ni Vina. Adapay mat siguro ija balay. Bareng nung maibaon mo ni tatang. Hello. Siguraduam apagsayaatan ti bagam. Tapno saan ang madadaal ti aldaw kaw. Tatang, ada sa gubanit ni Vina. Kat ingkarik amapan ko kitaan in tunal daw. Didak mat palubusan nga agawid. Kahit, anya ti kayat mo mapasamak. Ingkay ko mabasit kitaan, tatang. Ada agas iji lamiseta iji kwarto na. Kitaan nyo no nagtumarmot laeng. Sapay adda kumapay papanak. Pangaasim ko mamot tan atatang. Itantan nyo pa'y tipapanan nyo, tamasakit di apo ko yo. Anya pa'y ngay. Agyaman tatang. Adda ngamin na panandabos, iso ajak makapanaw. Ala, siya kung ti makamaw. Da kayo matimay, lolo. Saan ka di makaumay ni nanang? Saan siguraw, tay mawag bait. Sapay adda kumapapanak. Amok matiag tumar. Adamat inluto ni nanang akanak. Kan adapay tinapay ko dito'y, lolo. Matlagayam. Apay nga inawagan nakpailaang ti inam.
Ay, overacting mat ni nanang mo. Madanagan la siguro, lolo. Papananiyo ko maaya? Ay kat ijay diversyon ko mat Ijay ti pagliwliwaan may. Anya ka di dayjay a diversyon, lolo. Ay, saan mo nga amwan? Tadi mo matlaang maawatan. Binilin mo ka de, dagiti agasawa, adida pampanawan ti balay. Siyempre, masurunak ta kaibagbagak pay laeng adida pumanaw. Agpakpakadakit din dayjay nga ana. Ha? Agpakpakata? Pumanaw ka din? Mapan na kano kitaan ti anak na amasakit inton aldaw. Saan ko pinalubusan? At dangarod papan pumanaw mat. Kasano nga agpakada? Kat matangdanan mat? Ha? Mangsaor kid din ti kunana? Day tangarod timbagakan kwa na idi agpakpakada. Dagita amamirmiraot, aglablabos da. No awan da tao kat saan dan amangan? Ha? Iso nga aganos da Kasano da ito yan? Awan ti mabalin nga iluto. Nakalak ti ref. Sigud mo't nga dalak ti ref da. Kasla makalong tilinaon na. Anyay nga ron ti iluto ka pangaldawan ta. Inka gumatang iti delata. Ipakadam iti security guard. Ipakitam ti ginatang mo no makagatang ka. Unay mo ti kasto yan. Kasladak kila unay ti ref da. Adapay lak na. Saan kan nga agreklamo? Kasta nga rod ti ugali da. Tinasken kat itod da ti sweldo ta no madanon ti panagsusweldo. Anyapay ngay. No di kasta. Lakay. Agbirok tan sa laengan. No adda sa bali nga amo ang nasaysayaan. Vina, ayan ka diti pagbagasan yaw. Diyak mat makita ditoy. Inlamang yu ka day. Adamat di ta kusina, lolo. Agluto kayo ka di? Adamat ka ng tangain na, poy. Kunak ano awantin na pawi. Adutin na, poy, lolo. Inlak aman ni nanang ti pangaldawan. Ay, kasta ka day. Ay, kita man ti ayan ti pagbagasan da. Tamangalak man kit di ti bagas. Ilakaw, tapno adda pagmajong kaw. Ay, ure may salaan nga sa loob. Kumusta kan anak? Pasensya ka no jak nakaawid ideal daw. Di nak namin palubusan ni madam. Sana bale, tay may mat ni lolo, nanang. Iso ti inawagak nga umay, idididak pinalubusan. Apay abinirok na ti pagbagasan, kat adamat in na, poy. Anya? Pagbagasan ko nam? Apay ka no? Saan ko nga amo, nanang? Idikwan, nagawid matlaang. Mabit lang nga rod. Di ta ka pa'y, tainak kitaan di pagbagasan. Apa nga inurar mo ti pagbagasan bakit? Nasa pa pa yung mata pa nagluluto. Kita aklaan ti linaon na lakay. Kuna ngamin ni Vina, asap-sapulan kano itay ni tatang ti pagbagasan. Apay kumaasapulan na ti pagbagasan. Na, Ay, basit mo tong ti linaon ti pagbagasan. Nangalalakit din ni tatang iti bagas. Bimas iti kargana, lakay. kunakun kat. Sana bali kumaano kanan na. Ti matikat ilako na tapno da pagmadyong na. Sana mabalinda ito ang mapaspasamak. Masapol nga ikabil ko ti pagbagasan iti kwarto nga adapadlak na. Tapno saan nan nga alaan nga ilako. Ay na, lakay, nagbara ni Vina. Ipantan iti ospital. O sige, tenak mangkita iti pangiluganan. O sige, no ada kayon ton di tabatog. Pagbusin na tairwar kun ti anak ta. Uwan bakit? Sapay dita pa'y nagsweldo ta saan pa katapusan. Kasano itan, awan kwartata. Ala, ingka mangkita ni ti pangiluganan ta. Tasukatakon ti anak ta. Anyati ko na ti doktor, bakit?
Apaya ka na yun ngagsublit igurigor ti anak ta. Dengge kanulakay. Nalabit agagangay agurigor laang di mo na anarik nana. Ngam nagtinag a dengge. Padasak ti bumali ka da, boss. Tapno ada aramatan ta diti ospital. Ikanda ka nga ta. Nagbak nang da. Ngam nakaro mo ti imot da. Ipakpakaasik ka da kwanan. Akasapulang ta ti kwarta. Barang mangted da. Sapay, mga nagpagatang da iti agas. Katawan igam ko akwarta. O sige, tenak mangi remedyo. Sapay kumataad ng mga asi at tao. Ala, mangan kan anak ko. Tapno saan ka ako mapsot. Ayan nga iti kanam, nanang. Siya kadila ang tikan ti ospital iti makan. Pasyente la ang tikan da iti makan anak. Ala, mangan kakit din. Tapno makatumar ka iti agas. Saan ka mapanagtrabaho, nanang? Saan anak ko? Saan ang mabali na panawan ka dito ospital? Napan ka din nagtrabaho ni tatang? Saan anak ko? Napanpay nang remedyo iti kwarta nga aramatan dito ospital. Naladaw ka lang arudan, agmay may sakapay. Ni Ana, Impan mi ti anak mi iti ospital, ma'am. No mabalin ko makit agbali kami. Tapno ada aramatan mi iti ospital. awan ti cash ko ita. Jak masango ti mapan ije bangko. Inka ki di dalo sanjay kotse tanagrugit. Ina ko mapay agdiskitari ti kwarta, ma'am. Kasapulan unay ti anak ko iti agas. Kayat mo asawan, imay kangam saan ka asumrat. Umaya ko mga rod bumalay, ma'am. No saan da ka pabalyan? Mapanak pa ita inak agdiskitari ti mga asi kanyak. Dita kayon, ma'am. Na, pimanawan ti mamirmiraot. Ha? Aganak-anak kayo. Sa kay mangiraman no agsakit ti anak yo. Ha? Adda ka din pabalidakan ka. Masapul ti agas. Awan, bakit? Inak basit makisaw iti may sa kanagit ti social worker. Adda nang hisingasing nga adda mayat at tumulong ka data. Nasaya at ano da tumulong. Bak nang ti amo ta. Ngam, di na pa'y makatulong. Nalabas da. Awan konsiderasyon da. An-anwan da nga taaya ti kinabak nang da. Kat awan mo't anak da. Anyat ko na ti empleyado ti DSWD a kinasaritam lakay. Tumulong da ka no. Awan bayadan ta dito ospital. Kunada pa hingag kasapulan da iti trabahador. Anya, trabaho ka no? Katulong ka no iti balay da. Kan caretaker pa iti balay ti kabsat na nga da iti abroad. Agkaaruba da. Imbagam ko man adwata, no maimbagan di anak ta. Dahil tatimbagak, kat imanugot damat. Ay na, nagsaya atan no kasta. Caretaker kan katulong. Agyan tayo ka di iti balay ako nam. Wen ta caretaker kat nga ron. Saan ta nga agabang? Agyaman ak Diyos ko. Makaginawa tayo matlaangan. Apay di madla sumrek dagiti mamirmiraw din. Numuna ta ado ba iti ipatrabaho kadakwada? Wan nga rod. Ado pa'y tilalabaan. Ken awan pa'y nagdalos manipod di da simrek. Sabay nagturid da nga umay agbali. Saan da madlagaya masumrek kadagos? Imbaga, tasaan ko ida nga inikan. Marmarwam da. Hala, awagam kid di ida. Ta umay dagtrabaho. Sige, awagak, apaman ama full charge ti cellphone ko. Hello, madam. Anya ka diti bagayo? Apay adi kayon sumsumrak. Naurnungan ti trabaho yo. Lading itok, ma'am. Ngam umakar kamin iti balay tinasingput at tao anang tulong kada kami iti ospital. Anya? Saan kayon nagtrabaho kada kami? Wen, ma'am. Bye. Ne, apay kasta tilangam. O anya, umay da ka din? Ado ti ipaaramid ko ita. Saan da kanon nga umay? Umalis da kano iti amo. Ay, ikasanon ngay. Nung muna ta nagriga ti mga ala iti mapiyara katulong. Ay, kasano itan.
Inikakla ko maidi agbalbali iti aramaten da iti ospital. Dakla parikot ita da itoy. Sapay nagsisingpet dagiti akatulong. Kasanon ita? Nagsayang na talaga. Talaga asayang. Agbabawi ak asaan anang ted idi agbalbali. Anya ngay ita. Ti panagtulong saan ko mga itantan wenno ada kondisyon na. Gapo ti managtulong. Ti apo ti mang bendisyon. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Mark Molag. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami kay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Proverbio 25, versikulo 20. Ti tao adi agsaor, agturong itinaan-anay kan naragsak a biyag. Ngam no gumanat ka abumaknang, madusa ka. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Ilistam amin amalakong, tapno amum numano ti ited mo abingay di akindaga. Di kagdanag. Inlistak amin. Mapan kunto ited kin ni Nana Diana tibingay na. Medyo ano tinaapit. Ilakutan kan ni Simon. Taid da iman maneho na a jeep. Isunti mangipan ijay ili. Wensa, tapno sa anak kon na agudong. Una, sa nabale, tagat gatang mo't ni Simon. Adda nga min jeep nga iman maneho na. Saanen ang masapol nga arkilaan na ti pangiluganan na. Una, ituloy tan ti agpuros, tapno makaawitan. Sige, agsublitan tumanen inton bigat. Ay, ang mga nudita pa'y mapuros amin inton bigat. Dito yung kanila yung tila ko yo. Dahi tala ang tinapuros mi, at dan tumanan inton bigat. Mangtangdan kayo ngamin itikadwa yung agpuros, tapno mabibiit. Sapay lima ka manin tinatangita. Ha? Apay alim maka ako nam. Kat awan mat ti ado anatang. Awan ti ado anatang ditoy. Ngam ado ti agapo iti sabali a lugar. Nuday tati ko nam, ay kat, anyang arod ngay. Awan maaramidan mi. Isumait. Agbaliw-baliw ti presyo. Ala, kilwon tang arodan, tabayada mon. Awan na. Tapno malpasan. Intun bigat manan. Naglakamot tan ti pananggatang ni Simon kadagiti lakot ha? Awan nga ron bakat. Awan nga min sa bali nga agat-gatang ditoy. Taiso kumalangan ti pangilakwan ta kadagiti lakot ta. Awagak man gayam jay gayam ko ijay ili. Tadamagak man numano ti presyo tinatang ijay. Sakbay kumaan naglakot ta kan ni Simon, dinamag mon. Jakmot ngamin ni namnama, analaka ti pananggatang na. Amangan no sinaor na taday di Simon. Maamuan tanto, no maawagak ti gayam ko. No nalakaunay tigatang na. Saan mo nga itad kankwa na tinatangta? Papanamon. At damot awit mo asako bag. Tagtagaray. Awan nga mina ni gatang ko iti arak ko kay. Pangalaam ko maitigatang mo. No ijam ko mga minday tanga arak, di awan parikot. Nay, bakibiyang ka. Di ka iti ramraman ah. Anya ko mati pakasik-naram? Ay, aramidom man nga tanti saan arumbang. Anya sa darumbang? Inaklag diskitar iti gatang ko iti arak. Sa dino ko mati pagdiskitaram. Apay ko mga ibagakin ka. Awanan bibiyang mau.
Ay, di ka agar aramid iti saan nga umnaw. Di ka mangiramraman. Nay, si kaman ti masabat ko, tata. An-anuan nyo dahi ta sako, yo. Inak nga rod agdiskitar iti ilakokin ka. No dahi ta lang, ti pagyanan nyo iti ilako yo kanyak. Saan kayo abumaknang? Anya ti ilakok nga rod ken ka, baraw. Yasideg yo, tilapayag yo. Tayarasas ko kada kayo, ti pagbaknangan. Ha? Ay, alaman nga rod, baraw. Ha? Awan nga tati sabit ta dita. Igid ti kalsada ti ayat ti bagbagak. Iguyod mo lang dayjay. Andak lang iti asideg. Ilugan tamat adagos iti jeep. Ah, hayunan niya. Sige, inton sumip nga, tapnawan ti makakita. Nana, adto ti bingayo itinla kumi nga apit ti dagayo. Ne, ay, agyaman na kada kayo balasang ko. Ay, adamanan gayang bingay ko. When nana, kada agapit kami, ilasin ko ti pan nakabingayo. At adupay kumaa, no saan naglaka ti pananggatang ni Simon. Gaputawan kadwa na nga aggatang dito lugar tayo. When nga rod, nana. Ngam, no pa'y kasta, nagbingayan tayo latta tinaglakwan me. Dayta ti magusto kada kayo balasang ko. Pasaray at dabingay ko. Rumbang laeng nga adabi ngayon, nana. Tada kayo kat nga rod akin ko, kwa itidaga. Jay sigud anang mulmula. Ibagada adi na kanunamulaan amin. Basi tit itid da abingay ko. Madi timang saor, nana. Ngamin, ammo ni Apo Diyos ti amin nga aramidan tayo. Oh, anday ta. Nailugan tan ti baka, tata. Pingarod. Natulnog mo dahil sa abaka. Kahit, ayan tibingay ko nga raw. Mabit lang. Oh, ato iti 10 aribo. Nay, apa isang 10,000 lang ay. Dakil mo't dahil sa abaka ah. Saan ko pa'y analako ti baka? Ikang kanto no malakok. Manungay titid mau. Dipindi numano ti paglakwak. Basta dapay bingay ko dita. Saan mo ang naala da ita? No saan aga po kanyak? Ay, napnapanan nga tamanin day di alaklakayan. Awan mo tan katrabin. Manang miday. Na. Ilokat mo man. Na, Sa bintanam. Naggapgapuan nga taday talaklakayan. Nabartek manan. Ay, nagswerte kita bakit? Anya ko maaswerte, tidimtang kan ka. Sabi ko may bagakin ka ngay. Kontrabida kan tumutlaang. Sigurado am nga awan ti madi nga inaramid mo. Sabi ko mamaday. Kit pagsayatan mo't daytay. Pagsaya tam ako nam. Ngam amang ano pagdaksan ti sa balay. Yawan bibiyang ka iti sa balay. Abay, nuagrigatak. Tulungan da kita ibagbagama sa balay. Bakit? At agwarwaras adamag. Mapukpukaw ka no, tiba ka ni Paris ko. Amang ano nakalubos, mate. Biro kanda kumaa, iti aglawlaw. Binirok da. Ngam nagturong titugot na iti kalsada. At damat tugot tilugan. Di mo ibaga nga adda nang ilugan iti baka ni Pari Isko. Kasta ti panagawat ko, bakit? Siguro. Tinakaw da ti baka. Ang asino nga'y tagtatakaw? Dahita ita ti saludsod. Nagtureden di nagtakaw.
At dalat tamot dagiti tao kayat na ti bumaknang. Angem, iti matdakas awagas. Ngam saan nga agbaligi, ti managdakdakas. Nabartakan ti lukaw. Inyilad na ni ti papag. Asit gakman ta kita at tilinaon ti bulsana. Kautak man. Ikwarta mo da ito'y. Nagaduumat. Nangalaan na nga ta. Gunggunak man. Tadamagak no nangalaan na. Ay! Agring ka man. Nangalaam dito yung sagsasangaribo. Hoy, agring ka man. Sungbatan nak. Disturbo ka. Aya. Nangalaam dito yung sagsasangaribo. Kwa. Adalang ang guyod ko atale. Na, Sinabat mo tilugan. Di kwartan. anya at talikadalugan na sasawam. Nangalaam iti kwarta, kunak. Pakibiyam to mat nga minamain. Adan to pa'y nayon day ta. Jak pa'y naigaman. Nanang, papanan nyo. Nagsapa. Apay nga agdardaras kayo. Kwa, Apay, nanang, anyat napasamak. imay ka di dito'y ni tatangyo, di kalman. Saan mo't, nanang? Diyo ko naan, ang mapukpukaw ni tatang. Adda ije balay, permiti bartek na. Iso asan pa'y anak karieng. Katsigod matakas jay ti aramid na. Agbartag, Mas daawak, taapay nga adda sagsasangaribo iti bulsana. Nangalaan na nga ta. Idi malam, aborido tawan kwartana. Sagsasangaribo? Nangalaan na ngay kadagita. dinamag yu kumakankwa na Mas daawak iti insungbat na. Diya mo, no bartek na lang, timbagana. Anya ayat imbagana, nanang. Adala ka no ingguyod na atalay. Sinublat ka no tilugan, kwartan. Naingunawan kayo ka din, tatang. Bigbigat nga dakad to'y balay. Apay ka day. Kaya't ko kumaamaamuan. Nung nangalaan yu iti sagsasangaribo nga inalan ni nanang iti bulsayo. Bakitan? Nakakita lang iti kwarta? Nagpartakpay nga alas 4. Anapan nang idanon kan ka. Tatang, nangalaan yu ka di. Kwa. Napidot ko lang. Ha? Mga nupiki pa ikit di Yung mamanta kwarta, bakit? Imbagam to pa'y nga adanayon, nangam di mo pa'y naigaman. Agtal na ka man dita. Tilay bagbagam, adayamat imbaga kakasta. Nasaya at no bartek mula ang timbagam. Kasanon no ada inaramid mo akalukuan. Oy, si Maud. Ayan nga ito'y nayon ti kwarta. Anya kwartang ibagbagam, tata. Nay. Di mo kunain nga awanin itid mo kanyak. Kit no nagngina ti baka. Anya baka? Oy, di ka man mangiramraman no anya day ta abakang ibagbagam. Nay, plano naksamad alukuan si Maud. Oy, awan ti amok iti bagbagam a baka, tata. Nangilakwam iti baka. To'y nakdamagay. Numano ti panangilakaw. Nabartak kan samet, tata. Awan ti amok iti bagbagam. Oy, di ka man agindi day. Kit no si kapit tinangisuro kanyak no ayan ti baka. Oy, di nakiramraman ko nak. Awan ti amok iti bagbagam. Imbag, tanakaumay ka dito'y balay, Lando. Apay ka di, nana. Napatagsa ti bagayo Adda na ka sao. Anang agda ka no datatang yukan Simon ang nagsinungbat gapo iti baka. Diyak maawatan ti bagbagayo, nana. Anya aba ka? Kan apay ang nagsinlungbat da. Mapukpukaw ti baka nga impataraken ko kiniis ko. Ket dayta ka no tigapunan no ape ang nagsinlungbat da. Anya? Adda nga ta pakainaigan da iti mapukpukaw abaka.
Adda niis ko anak kangeg idi nagsinungbat datatang yukan Simon. Napannan in report. Awan ti amumid dita, nana. Di mi kayat timang saor, iti padami a tao. Anya ka diti inaramid yo, tatang. Nabaniitan kayo, babaan mo't laang itingiwat yo. Anyat sasawa man na baniitan? Nangag ni pare isko ti panagsinong batyo kan ni Simon. Gapo iti bingay yo, iti baka. Anya? Ay, mo't pamanaknak da, ada kami tinangalay ti baka? Adda pulis anapan nang kita, iti jeep nga iman maneho ni Simon. Adda rugit ti baka ijay. Awan pa kay naigak dita. Isulaang Saan kayo ang makalisi, tatang? Taadda pamanaknak, adwa kayo kan ni Simon tinangaramid. Madusa kayo, iti mading aramid yo. Kasta unay ababawi datatang yukan Simon, idi addadan iti presinto. Ano sanda ti bunga ti mading aramid da, nana? Saan ko nga anugutan day diyang aramid da? Amok, barok. Amom ka di nga imbabawi ti akin jeep, jay jeep na. Awanan at ipagbiyahin ni Simon no makarwar. Saan nga minarumbang ti inaramid na, nana? Ay, parikot mi ita. No pangiluganan mi iti maapit mi anat natang. Kasano nga agpaiso? Sayang ti apit yun no awan pangiluganan. Kwalaangan, gumatang tayo iti tricycle. Amom samot ti agdrive. Ha? Agpaiso ka din, nana. Gumatang kayo iti tricycle? Wen, amok asaan ka asaor a tao. Gumatangak iti pangiluganam kadagiti natnateng amaapit mo. Ay na, agyaman ak unay, nana. Dakkel akatulungan ti tricycle. Mapagtalkan ka ngamin a tao, baro. Dinak pa'y sinaor. Magungunaan dagiti saan asaor. Madusamet dagiti saan analintag. Agaramid ka iti dakas, kat agbalatak matlakan ka. Ngarod, agbalin ka anasayaat, tapno nasayaat tomat ti pagbanagam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Lucas Kapitulo 16, versikulo 10. Siya sino man ang mapagtalkan iti basit, kat mapagtalkan met iti ado. Ken siya sino man asaan ang mapagtalkan iti basit, kat saan met ang mapagtalkan iti ado. Papagayam, intay denggan di may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Adumat gayam ti customer tayo, oray na sa papay. Mayat nga min ti lokasyon ti grocery store tayo, mama. Iso na laeng, tawan ti mangimaton inton umay atawan. Tabi si akmatan iti negosyo. Asino nga rod ti pangitalkan tayo iti grocery store tayo ngay. No siyak, jakmat ka baalan. Masapol ang mga tayo iti agbalin a manager, iti kasta. Adamang isuro kadag ti rumbang nga ramidan dagiti empleyado. No asino ti mapagtalkan ka dagiti empleyado dito eh. Isulatan ti maipromote. Wen mama, kastamot lang ti planok. Tapno amo na ti aramidan na. At dapay makatawan, tapno makapili tayo no asino ti i-promote tayo. Inton sumaruno atawan pay. Gamitapay lang, katrugyamon ti agpili, anak ko. Wen mama, at damat kit din ni Eva. Nabayagan nga empleyado tayo dayjay. Piliem no asino ti mapagtalkan. Iti kasta, awan to ti pagparikutan tayo. Wen mama,
Kasta talaga ti Aramida. At birbiro kayo ka no iti manager. Saan ka di, Sir Joshua? Kasano ana mo dayta, Eba? Nangag ko tinapagsaritaan nyo ka ni Madam Dolores. Hindi na minsan ngay may dito store. Inton umay pa'y atawan dayjay. Interesado ak, sir. Anya ti requirements taga playa kon? Awan ti requirements. Agpili kami lang kada kayo nga empleyado mi, no asino ti deserving a may promote. Siyak ngay, sir. Nabayagan akahera ak dito eh. Saan ko pa'y ama ibaga ita, no asino ti may promote? Ngamin, mabayag pa'y met. Inton January pa'y siguro. Ibagamin ton kada kayo, no asino ti mapili mi. Siyak ti kabayagan kada kami, sir. Makitan to, Eba. Maamuan yung tumat laeng, no asino. Nakasapsapa ka launay, Mart Eba, anak ka. When tamasapol amayat ti performance ko iti imatang ni Sir Joshua. Anya? Ado ka no ti maipromote inton umay atawan. Ket no may promote di dakdakkel ton ti masweldo, tatang. Mabayag pa'y matgayam. Intun umay paylaang atawan. When gamita pay lang, agpapansin akon ka ni Sir Joshua. Anya? When tapno sigurado ti promotion, tatang. Pinaayaban na kanumat, sir. Aday bilin ko kan ka, Eba. Anya dayta, sir? Sikapay lang ti pangitalkak iti tulbag. Tada atin darak a seminar iti Manila. Talungal daw dayjay. Kayat ka di asawan dayta? Asyak ti maipromote, sir? Ada posibilidad na ngam orayek pa'y noan niya ti makuna ni mama. Okay, sir. Sakpay mo't kit ti boss ita abulan. Into no may abulan, mangrugin ti manager apilyan mi. Ay na, magagaran akon, sir. Kayat ko launay ti agbalin a manager. Nasapa mo't nag-out ni Sir Joshua. When tada seminar na ita, agpa-Manila da ka no? Ay, iso matlagayam nga agdardaras itay. Ada ti tulbag kanyak. Itad ko kan ka, tas ikapay laang ti makaam mo. Ha? Ang mga numaladawak inton bigat. Si kalatan ti mangyawid, tas sigurado ang masapa ka manan nga ag-report no bigat. O sige, nung kastati ko nam. Sikat ti makaam mo ang mangilukat iti grocery store, wan? Sapsapama, tapno awan maibaga ni Sir Joshua. Agrubuat ako lakay. Nasapa ka unay mo't bakit? Ada nga min titulbag kanyak. Sana mabalin ang maladawa ka sumrak. Ni Sir Joshua nga. Awan ni Sir ita. Ada seminar na iti Manila. Ay, kastaya. Oh, nagbalon ka kadi? Gumatang tulat ta iti kanak ijay. Awanin oras ko nga agluto. Saanan? Mangituludak tulangan iti balon mo. Ay ini, saanan Iso pa pagbambanugam dayta. Kayat mo man mo no saan, mangituludak lata. Ipilit mo man ti kayat mo ako na akon. Adamat ti mo tura pagluganak, sa anak mo tamagmag na. Sige. Orayig nga rod ti balon ko nga itulod mo. Aday ta, naibulsa kon ti sangaribo. Nene. Oh, si Kamat Gayam, Pulina. Kunak man no nakabreak ka. Nalpasin Anya jay nakitak? Ha? Kinisayam ti kwarta iti kahanya. Saan Kinasayan mo't ngay bagbagam dita. Nakitak ti kwarta nga inbulsam. Shh! Tangiwat mo ka di. No kayat mo, di mangala ka mat iti parakan ka. Di mo lang ipadlaw, takas makita mat. Ada CCTV da, sir. Ta isuro nakpay nga agtakaw. Amok akasapulang matlaang ti kwarta. Mangala kakit di mat.
Sigurado asan amadlaw ni sir. Tawan matresibo ti daduma na ilako tayo. Ay, saan ang kagtatakaw? Di ka madanagan, ta sikreto talaang. Saan to ang maamuan ni Sir Joshua? Aday na po'y tatang. Ada kay lutlutok laang itay. Mangantay nga rudan Adda ginatang ko alitsyon manok. Nangalam nga iting gatang mau. Kat kwartak Saan pa'y mata pa nagsusweldo Masapol aya pa nagsusweldo. Ti kunam kanyak, kat naibusan ti kwartam. Awanan ti ado asaludsod, tatang. Agtugaw kay kit din tamangan tayon. Agpuno ka man kanyak, ba? At dan samat ten illegal nga aramidam. Ni tatang mat. Gimata nga klaang itiliksyon. Panunutan yon nga adda illegal nga aramidag. Anya kay lakit di mat ng tatang. No anya man ti makitkitam. Aguli magkalaang Pulina. Saan anasaya at ataktakawam ti boss tayo? Tangiwat mo kunak ne. Kasano, numakadlaw ni sir? Ang mga numairaman amin nga empleyado da. Siya kung ti madanagan. Anya launay ti pagdanagam. Kat agan-an nadakmat. Ay, syempre, mairaman kami Si kalang ti makaamoy ti sikreto ka. No maamuan ni Sir Joshua, amok no asino tinangipulong kan kwa na. Apay nga minakasta ti aramidam. Kat agsusweldo tayo, mat. Di kan sumanao dita. Tano siyak ti pilyen da amang imaton iti negosyo da. Ti kalakaan at trabaho dito, ti ipaaramid ko kan ka. Anyat orasan hindi ka pala naturog, Pulina, bakit? Sana nga roda makaturog, lakay. Apay mo, ada ka di parikot mo. Ni Eva ti parikot ko. Apay ni Eva, anyat inaramid lakin ka. Awan matkit di basol na kanyak. Ngam, taktakawan na ngamin ti boss mi. Anya? Saan nga amo ni sir ti kasdi nga aramidan na. Nalaing, expert matgayam day dya iti panagtakaw. Ay, masay-saya at mo ipulong mo iti busyo. Tano agul uli magkalaan. Ay, amang ano mairaman kan tupay. No ipulong ko, amang ano panunutan na asip-sipak. Nalaing nga agrason day dya nga Eva. Kinapatag kat puno ti indanon mo iti busyo. Ada kayat ko nga ipudno kada kayo, sir. Anya day ta, Pulina. Kupkupitan da kayo ti may sa akatrabahuan mi, sir. Anya? Saan nyo amadlaw? Ta expert nga agtakaw day jay. Malas na lang tanaduktanak ti aramid na. Diyak ko may baga kada kayo nga makonsensya akmat ngamin. Sino kadagiti katrabahawam ti agtatakaw? Ni Eva, sir. Anya? Kaano pa'y? Diyak amo no kaano anang rugi, sir. Ngam idi nakiseminar kayo. Ijay ko ang nakita, ngagtaktakaw. Naglukon day di a babae? E-review yu latan ti CCTV, sir. Iti kasta, makaala kayo iti ebidensya. At parikot, mama. Apay, anya ti parikot, Joshua? Agtatakaw mo't gayam day nga Eva. Anya? Iso tinapilim amang imaton iti negosyo tayo. Saan ka di? Gaputadakkal ti panagtalak ko kan kuana, mama. Jakmat impagarop, ama aramid na ti agtakaw. Anya nga ro ti planom kan kwa na? Ay, jaka mo, mama. Da kayo latan ti agdesisyon. Kayat ko ang makasarita, dayjay nga Eva. Jaklay pagarop, abaaramid mo ti agtakaw, Eva. Nailaw anak lang, madam. Namin anon adaras nga inaramid mo ti kasjay. Awan ka di ti konsensyam. Sana na maulit, madam. Ti kayat ko, isublim dagiti tinakaw mo iti daytoy a grocery store. Awan kwarta kapag bayad ko ita, madam. No awan pagbayad mo, itrabahuam nga rod. Wan, madam. Kwintaan tayon to numano ti bayadam.
Iti kasta, ammo tayo no aginggat kaano nga agtrabaho ka ditoy. Kat no makabayad ka, maikat kan. Di mo panggapan ti agtakaw manan, tanayunan mi ti CCTV. Ang maipromotak. Saan ka di, madam? Di mo namnamaan na mapasamak pa'y dayta. Narigat ti agtalakmanan iti tao akaskan ka. Sayang, Eva. Ti kayat ko, sika ti mangimaton iti grocery store into no may abulan, Pulina. Ay, awan amo kiti dayta, madam. Kasano nga awan? Kat mano atawin mo nga agtrab-trabaho ditoy. Amo mo ang dagiti rumbang nga aramidam. Madam. Di ka madanagan. Ta isuro ni Joshua dagiti rumbang nga aramidam. Ay ngam, ang mga no adapay nalalaing ngam iti siyak, madam. Dakkel ti panagtalagmikan ka. Kat amok, akabailam ti responsibilidad ti maysa a manager. College graduate ka mat. Sigurado asaan ka marigatan. Anyat ko nang bakit? Si Kanti mangimaton iti negosyo da Sir Joshua? Wan lakay. Manager to ti posisyon ko inton umay abulan. Saanin akahera. Di dakkel ton ti sweldom. Sigurado day talakay. No maipapan iti sweldo, kat saan nga imot da Sir kan Madam Dolores. Ay, nagsayatan no kasta bakit? Naipromote kamot langan. Kalpasan ti mano atawan a panagtrabahom, kas kahera iti grocery store da. Nagbunga mo't langan iti nasayaat dagiti sakripisyom. Si kamat gayam ti in-promote da sir kan madam. Wan, anda ka di parikot, Eva? Sip-sip kamata niya. Inaramid ko laang ti maiparbang. Kasta talaga dagiti sip-sip at tattao. Saan ko abasol, no awan ti panagtalak da Madam Cancer kan ka. Sigamat laang tinangaramid iti rason, tapno mapasamak dayta. Sip-sip! Inton sumarono, aywanam ti panagtalak ti sabali a tao kan ka. Saan aga po, taadagundaway mo nga agaramid iti dakas, kat agaramid kalatta. Agtalnakan! Laglagi pam analaglag anti biyag, no awan tao ang maagrabyadom. Day off mo itaaya. Saan, tatang? Apay nga rod adi ka agtrabaho. Si Madud ako nga agtrabaho iti dayjay ag grocery store, tatang. Saan kit din asyak, ti-promote damang imaton iti negosyo da? Kunak man, no si ka ti pinili da. Kumaa. Nagbabawi da. Iso nga gikatakmatan. Jakon kaya ti agtrabaho ijay, tatang. Nagpakada ka kaday kadagiti bus mao. Sana na masapol nga agpakada kadakwada. Paimportante damat no masapol nga agpakada pailang kadakwada. Na, ay siyempre bus mo dagi jay. Saan mat amabalain basta pumanaw kalatan? Naimbag na nasalaw kayo, Tata Doming. Ada ka din ni Eva, ijabalayo. Adda, hangam di na kaya ti agtrabaho. Apay ngay. Kat saan na pa'y nabayadan dagiti tinaktakaw na akwarta? Anya, tinaktakaw kunam. Wan, Tata. Kupkupitan na ngamin da sir kan madam. Kiskisayan na ti koleksyon mi. Puno ka dit ibagbagam si Kapulina. Isumot lang ti makagapo. No apay asaan nga iso ti na-promote, Tata. Nay, awan na dakdakamat na akasdakan niyak. Bagbagaan nyo, Tata. Saan anasaya ti kasjay nga aramid na? Naimbaglaan nga ta na asyanda kan kwa na. Iso asaan da nga indarom. Amukaw no apay asaan asika tinai-promote ang mga mataon iti dayji a grocery store. Na, apay nga ipalagip yu pay lang amin dayta, tatang. Ay na, agtatakaw ka mat gayam. Agtatakaw mat nga ibagbagayo. Kiskis sayam ti koleksyon yaw. Anya? Ni Pulina tinakadamagak.
talaga asaan ka ang mai-promote no kasya ti aramid mo. Talagkamat day dya, Apolina. Kontrabida iti biyag ko day dya, babae. Ay, no siyak atibus mo, ay pilyak mat adya mapagtalkan. Diyak kaya ti empleyadong agtatakaw. Nalpasan day tatatang. Di yun ipalagip. Tad-ad da masaksak anak no malaglagip ko. Yung pagarup ko asyak ti pelyenda. Ngamsaan mat gayam. Tanagaramid ka iti kalukwan. Anya ngay tinamnamaam. Agtalak da pailaan kan ka, kalpasan ti inaramid mo. Ay, awanan na. Anya lakit di mat. Pagadalam day ta napasamak kan ka anak kao. Di mo ipalubaw sa madadaal ka, gapula ang iti kwarta. Di kunada nga ruden. Ti tao ang mapagtalkan iti baset, ket mapagtalkan mat iti adaw. Di tay dadaulan ti panagtalek ti sabali a tao, kada tayo, gapulaang iti tarigagay tayo iti kwarta. Basit man kan ado, rumbang laeng agbalin tayo ang mapagtalkan iti amin a banag. Papagayam, ditahan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno Ken Biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 28, versikulo 24. No ipagarup mo, asaan abidto ti panangtakaw, iti sanikwa dagiti naganakan ka, awan dumam iti gagangay aman nanakaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Imbagman ta nairwar mo ti wheelchair mo diti arubayan, anagbautan ti balay tayo kaka. Inruar siya anak ko. Ay, kaya't kumatiag painit. Mayate singiseng ti init ita. Kunaklakit din no kinabaalam nga inruar day ta wheelchair mo. Ay, nagsayatan. No mayruar ka wasisyak. Ay, nagrigat ti sasaadan tayo anataangan. No awan ti anak tayaw, akadwa tayaw. Ay, kasanungatan. Imbaglakit din. Tanasingpat ni Jimmy nga anak ka. Kaniliti siya nga asawa na. Ay, wag na. Nagasa tayo. Tadadag iti anak tayaw. Ay, anda tayon iti maudi at tukad ti biyag ako nada. No iti kastaw hiya kasasaad ka. Saan kau apagkadkadan? Nawalaan na kaunti apaw. Ay, oray syakmut ah. Ngam, di tay maibaga ti biyag. Anya ti pampanunutam lakay, di kamot makaid na. Intedan ni tatang titawid mi adaga. Naggudwan mi kini ading ko a Jimmy. Kat anya nga rin ti pakariribukam. Nalpas namat nga intedan. At dapay nabati amay sa analawa talon. Asinon to nga tati pangtadan na ijay? Unngag paiso. Asino nga tati pangtadan nanto? Imbati na apara kanukan kwa na? Amangan kit din no ited na kini Jimmy. Ta iso ti paggigyanan na. Ngamrumbang asika ti pangtadan na, tasika ti inauna. Daytang ro ti pampanunutak. Nasken asyak ti pangtadan na iti dayjay. Anya ti aramiden ta. Tapno sika ti mangtawid iti dayjay nalawa at talong.
kunti wheelchair yo, tatang, tanapudutan. Intun bigat tumanan. Ay, huwan baraw ka. Mabalinday jayan apa nagpainit ka. Naragsak kayo mat anak sarsarita kaninana Lucia, tatang. Ay, nagsaritaan mi man tikastoy akasasaan me. Natangan kami ngaminan. Ay, nuawan kayo nga tang anak me. Kasano kamain? Tatang, agsubsubad kami mat iti kinasaya at yu idi kada kami. Idi ubing kami pay. Kwa, pagsabangan mi matay chay, anak ko. Tatang, pagrebangan mi mat nga anak yu daytoy nga aramiden mi. Nagasatak, tanadanak iti anak kakaskan ka. Nanos kayo nga agasawa. Tatang, naanos kayo mat idibabasit kami pa'y kanimanong sa Saturnino. Ayun kayam, nabayag matbasitan. Asan ngay imay ni Manong Mau? Anya ti may singasing mga ramidan ta. Tapno siya ti pangtedan ni tatang itinabat-bati pa'y atalon na. Agin sasaya at takan kwa na. Inta pa siya rin. Ipakitam akay kayat mo. Mayat detang imbagam ma. Intaban nga rod pa siya rin. Sikapay lang timapan. Adapay ngamin papanan mi kadagiti gagayim ko. Inak man ngagpaiso. Si Ribak day di alakay. Tapno siya ti pangtedan na itidabat-bati pa'y atalon na. Rumbeng laan nga agsirib ka. Tapno makagunod ka. Inikanak iti pagpampanunuta ka. Masapul asi ka ti pangtedan na. Mayat day di atalon. Nalawa ken addapay ubog iti igid na. Naimbag man tanakapasyar ka sa Tornino. Mailiwak mat tatang. Nasayat ka di matla ni Jimmy kada kayo, tatang. Huwan, nasingpat da. Awan ti may bagak kadakwata. Kastalain nga tadda kayat dangalain kada kayo. Anya ti kayat mo wasawan. Saan ka maawatan? Saan ko pa'y maibagay ta? Agbalaw kayon to, inton napasama ka, ti bagbagak. Imposible iti bagbagam. Awan makita ka mading aramid da. Wen nga rod, tadda kayat da maala kada kayo, kunakmanen. Ay, nagkamali ka, anak ko. Atap mula siguro da ita. Kumusta tinapanam? Inrugi ka pinadakas ti kabsat ko. Ngam sana mamati ti lakay. Mang panunod ta iti pamuspusan, tapno matagikwata ti talon. Itian niya man na pamuspusan. Aramidin ta, tapno agbaligi ta. Una, day ta ita ti ipaayan ta iti naan-anay a panawan, tapno mairemedyo ta ang matagikwa ti talon. Ituloy ko lang ta padaksan ni Jimmy. Tapno guraan na di kabsat ko. Day ta ti kasayaatan nga aramidam. Mapanak to man ni Balay da Jimmy. Apag-gigyanan ni tatang. Kanayunem ti mapan, tapno mayalis mo ti alipuspus ti lakay. Ne, apay akas lang mariribukan kayo, tatang. Kung aninanalo siya, nga imay kano itay ni Manong Sator. Eh, anak ko. Anya ka day, hiti kayat mo maala kanyak. Ha? Ne, anya ka diti sasawan nyo, tatang.
Damdamagak laeng. Noan niya ti kayat mo pa'y maalakan niyak. Ay na, tatang. Saan ko maatila mapampanunot yo? Intun kwan, saan kayo manan makaturog? Ala, umay kayon. Mapan kayon iti kwartoyo. Anto'y tigatas yung tatang. Aggatas kayo, sakbay amaturog kayo. Agyaman ay, agdamagak man basang. Anda ka di kayat ti asawam, amaalakan yak. Kas kumaitian niya. Damdamagak nga raw. Nasayaat kayo ngamin kanyak. Anya kumangay, tatang. Nasayaat kayo ngamin. Isuan nasayaat kami mo't kada kayo. Ay, kunak ngamin. No puno timbaga ni Saturnino. Nga ada kanukal kalikaguman yu kanyak. Ay, ang mga nurinabak na kayo laeng mat ni Manong, tatang. Ay, kasta nga ta. Rinabak naklaang. Awan mat ngamin ti amok akal kalikaguman ni Jimmy kada kayo, tatang. Ala, inuman nyo kit ditigatas yo. Tapno daras kayo makaturog. Sublyak tulaangan day tabaso yo, tatang. Ay, sige laeng. Ay, at pamarangak nga agkabaw. Tapno maamwak. No asino kadakwada ti agsasaw iti punaw. Anya nga tano alaan tamot ni tatang dito'y balay. Tapno maala ti kalkalikaguman taken kwa na. Alaan ta ditoy? Tadata ti mga sikaso kan kwa na? Nalakaaya ti mga sikaso itinataenganen a nakapsutan? Kumaa, no makapag na. Nakapsutan ti sakada. Kasano nga rod maala ti talon? No adda dito'y ni tatang, mabalinta nga ibagaken kwa na. Arumbang asyak ti pangtedan nanto iti talon. Sa bagay. Day takot mga sikason itinakapsot alakay. No kumaro ti rayuma da, di da makatakder. No maalatan ti kayat tao, di isublita madlang ka da, Jimmy. Sa bagay. Saan ta maibaga ti kayat ta no awan dito'y balay? Aramatam ti utak mo. Kaya't yu ka di ti agpainit, tatang. Tayruar kayo di ta arubayan. Tatang, nangagdak ka di? Kaya't yu ti rumwar nga agpainit? Agpainit. Ay, makapanaya mati tao, ijay init. Tatang, agpainit di tarwar ti kayat ko asawan. Ay, awan tinit di tarwar. Ada ijay tangatang. Tatang, Puno matimbagak. Ay, awan maun baraw. Akabaw kansan. Ay, itimplaan nakman kitde iti kapek. tatang, saan ka di akalkalpas yu nagkape? Nagkape kaya mat. Saan matapi mo to'y rusok kaw? Sige nga rod, tatang. Inakpay mangala, no kurang yu ti kape. Orayin dak ditoy. Napanan ni Jimmy. Awan mati makita kapan naging kukunakan kwa na. Ituloy ko lata ti agpamarang nga agkabaw. Tapno madugtalak ti punaw. Apaya kasta ti jar mo ang naggapu ijayan ni tatang. Mangrugin samot nga agkabaw.
Ha? Pag ko naamat. Imbaga na asaan pa'y anak kape. Idi imbagak amapan agpainit ijay ruwar. Ibaga nakit din asaan kano amakapan ti tao ijay init. Anya ngay nga rod no mangruging agkabaw. Gagangay dayta itinataengan. Maikaw aklaang Tasaan ngamin asigud akas jay ti panagsungsungbat na. Ay kat, awatem latan Takas-takat nga rod ti pagturungan ti kasta nga edad. Ala, tay nagpaikan ni tatang iti kapay na. Nga tay niyed mo baraw. Kunayo akayat yu pa'y ti kapay, tatang. Isungay niyalaan kayo. Imbaga kaya nga kapeak. Ay, agkabaw kan sa baraw ka. Nay, kukuktaran sa matiaso ti ruangan. Ingkakit di kitaan tabugam. Sige nga rod, tatang. Ne, sikamot gaya manong. Umunag ka Agyaman na, kabagis. Apa ngay? At damat ka pingay gam mo. Idin to taawan kini tatang. Kwa, itad ko kumakan kwa na. Takinid daw na. Ngam, kuna na matadi na kano imbag ang agkapay. Anya? Kayat mo asawan. Di mawat. Ngam di namat gayam kayat ti agkape. Imbaga na akayat na ti agkape. Idi adan kape. Kuna na matan, asaan na di mawat. Anya ti ko na, manong? Alaan nyo ni tatang, ijabalayo? Wen, sublatin mi met. Mabalin mi nga isubli, no dinan kayat ijabalay. Ay, damagan tayo pa'y akan ni tatang, no kayat natin mapan ijabalayo. Tatang. Umay kayo mat po masyari ijabalay mi Nagbalin ka din na pagpasyaran ti balayaw. Intay wag pasyar. Ti kayat ko asawan. Umay kayo mat agyan ijabalay, tatang. Manong, kayat nga ta ni Manang Lorna nga umay ijay ni tatang. Kayat na launa ya. Isupay nga rutinang isingasing nga umay mat ijabalay ni tatang. Tatang, kayat yo ka di ti mapan ijay? Ay, intay matagpasyar ijay Ita, taadan ti agkabaw dito'y balay. Intang paaramid iti deed of sale apirmaan na. Pagparangan tanto aginatang tatidagana. Uy. Mayat dayta na panunot mo bakit? Inton awan to dayta alakay. Ipakitak to kini Jimmy ti deed of sale. Awan to ti maramidan na. Tapinirmaan mata ni tatang. Una, adda kabagyak nga bugado. Iso ti mga ramid iti deed of sale. Ipapirma takin ni tatang. Sana bale, tagkabawan. Di na amo ti deed of sale apirmaan na. Nalakalaan dayta. O, di bagatang ay manugot ti lakay nga may dito'y balay. Maya tinapanunot mo bakit? Masirib ka talaga. No among aramatan ti utak, bumak ng talakay. Nalpas ka din ti deed of sale bakit? Nalpasan na. Imbag tada dito'y salas to'y agkabaw alakay. Nakaturog a nakadumog iti wheelchair na. Ipapirmatan to inton makariing. Nakadumog di ta wheelchair na. Itay-pay day ta. Turog alakay. Mangan maturog lang tiyam muna. Sana bale. Ta inton mapirmaan day ta deed of sale. Isublitan ni balay ni Jimmy. Una, no naala tamatan ti kay kayat na. Isublitan iti balay na. Ha? Makaas-asikaso iti baldado. Agtuturo ka kadi. No mapirmaan na lakid din ti deed of sale. Isublitan.
Tatang, pirmahan niyo man daytoy. Tada pangaramatak. Iyag mo man deta papel. Takitaag. Oh, atoy. Isurat yu lang tinagan ken pirmayo dita baba. Ditoy. Ne. Api nisang yu ti papel, tatang. Ay, nang nagkaw. Ti saritaan yung agasawa. Ah, Dasana ka nakaturog. Hindi nakadumugak iti wheelchair. Kaya't dakpay gaya matakawan nga mayaw. tatang. Saan kayo nga kabaw? Nagalas ti ugaliyaw. Kaya't dakpay at akawan. Iti sinasaur awakas. Ay, kwa. Daytay. Ay, mawata kaun. Anda kayo nga agasawa. Ti ada kayat na amaala kanyak. Ah, Padpadaksan nyo lang ni Jimmy. Tanasing patang agasawa kanyak. ay, sana kasta ti kayat ko ang mapasamak, tatang. Ti planaw. Kat paggunwan yaw day chay no awanak taon. Hangam gapaw iti day tangay naramid yaw. Awan dumayaw iti agtatakaw. Tatang, pakamananak. Jay to kamsat mo, ti makamu iti amin. Iti magasto intun pumusayak. Saan ka na makibibiyang? Taited kuntukan kwan at italon. Ah, Ala, agsubli akon, ijay balay da Jimmy. Awan bendisyon ang magunod ti tao amang takaw iti sanikwa tinaganak na. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 20. No ilunlunod ti may sa atao ti ama, wenno ti inana, maidap to ti pagsilawan na, ititenga ti kasipngatan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno Ken Biag. Agsyat tayo manan, Francis. Awan kwarta kita, Paolo. Ilibre ka, ah. Apay, anak kwartam? Adayin ta dagiti dadakkal mo, nga allowance mo? Adda sa nga ribok ditoy. Asin ang orti kadwa tang agbar? Dua talangan, ah. Nagawid mo't ngamin ni Freddy. Kanayan mo nga agawid na masapa na dya, Freddy. Jackman na mo iti day tao. Dakkel mo tan tinagbaliwan na. Nukas tang agbarta. Saan mo tan na sumursurot ka data? Anya nga ta tinaknakan na dya tao. Ala, di tan pagsarita ni Freddy. No di na kaya ti sumurot. Di dua talatan na mapan. Kabalan tam ti agorder kan agbayad. Ni ading mo Apaulo ngay Rhea, anak ko. Saan ka di pa yan nagawid, nanang? Awan pa'y mat. Ay, awan amok dita, nanang. Teksam man, ibagam nga agawid anasapa, tadaramidan me. Amang ano adamanan na pananda itigayim na, nanang. Nagbardamanan? Nalabit akas na, nanang. Nakita nga agsarsarita da ka ni Francis ijay pagadalan ni Taykat. Ay, oo na yun da akabsat mo. Awan mo't dengganan asao. Tanapat patagtibisyo na kenkwa na, nanang. Ay, problema ka na yun ti ipapay da dya, Paulo. Awagan niyo taungtan niyo, nanang. Marmarwam da dya asulpang. Sino ti maawag?
Ginanang mat. Ngamjak kayat asong batan ti awag na. Sigurado nga agungat manaday jay. Apeng amin adi mo i-off ti cellphone mo. Nalipatak nga rod. Saan da nga tangaam mo? Adito nga inuman tinapananta? Tisigod apapapananta lang ti amuda. Ket husto laeng. Tadito'y tinapananta. Istrikto launay mat lagi ti dadakkal mo. Naku nampay. Isu ang maumak matlangan kadakwada. Takas jayda. Ungat laak ka na yung timangmangag ko kadakwada. Agsapa manan nga maawan pa na dya, Paolo. Nairwamon nga agsapa ti panagaw-awid na. Sa di naman nga tan tinagin inuman da idirabe. Day tati saan tayo nga amulakay. Di namot sungsung-batan ti awag ko kankwana. Nay, Ne, si kamot gaya man, Paolo. Apay nga'y takala nga agawid. Naturugak iti dagos ti gayam ko, tatang. Panagkunam ka day kat may parbang ti kastangar aramidam. Punaktukat. Agungat kayo manan. wan tadi mo matamuti aramidam. Kasano? Naistrikto kayo launay. Makauma kayo mat. Lord dada ka sa mapasamakan kay Jay. Da kami mo't lang iti inayo tagparikaw. Numabalin lang agpili iti naganak. Saan ada kayo ti pilyak? Asino ti saan nga agungot iti kasta nga ibagbagam? Asino ti saan nga agbalin nga istrikto? Kat kasta mo tiyar aramidam? Solpang kamat? Nuawan kayo. Amangan nun naragsak ti biyag ko. Anyang arot ti kayat mo. Bye-bye anda ka. Diyak mo guston ti kasta pa nagsungsungpat mo Apay ngamin nga ipilit mo ti kayat mo. Di ka man makibiyang manang. Iso nga istrikto dananang kentatangken ka, tadi mo ammo ti aramidam. Maibagam ti kasta. Ngamin, saan ka amaong ungtan? Wan tanasing patak. Sana kakaskin ka asulpang. Dumabalin lang ti agpili iti naganak. Saan nadananang kantatang ti pilyak? Agpanunot ka man. Dananang kentatang timang pakpakan ken ka. Iso adi ka agsasao ti kasta. Hoho. Istriktudan tumat ngamin. No awan da tatang ken nanang, asino nga iti mangipaay iti kasapulan ta. Agpanunot ka mamat. Anyang itimbaga na ng kantatang mo, hindi nagawid ka, Paolo. Anya kumapay lang ti ekspektaram kadakwada. Kas iti sigud Sinermonan dakmanan. Anya? Ay, makaparurod nga rod. Anya nga tano agabang kalangan. Sigurado as anda nga umanugot. Dagi jay pa'y ti kunam. No kasta nga rod, agan anos kalatan. Numabalin la kumasukatan dagi tinaganak. Sukatak idan. Ha? Si kakit dimot. Sana mabalin Nangaruna kat si bibiyag pa nagiti dadakkal mo. Basta, addan to aldaw da. Inaldaw laang nga na ma-stress ka, Maricel, ading ka. Kasanumot ngamin, kat sulpang di ka anak manang Lucia. No para kanya, kat saan kayo mo nagkurang nga gasawa? Kat no kanayon may asermunan day nga ubing. Saan mo mamartag nila kay mo? Ngambang ginom ti barkada ni Paulo, manang. Taga-ano mo't aya day ta abarkada na? Diyak man amo. Ngam kasladayo mo't dito'y lugar tayo. Day ta tirigat na. No bad influence ti barkada na. Uray anya a klase ti pamagbaga ti aramidan nyo. Ay awan lata. Ay, wen nga rod manang. Di kay mauma amang bagbaga iti anak yaw. Adan to siguro pagnakman na. Sapay la kuma. Diyak kayat amayaw awan di anak ko. Aglangan na kita, Paolo. Apay ngay? Adalakad mi ka nagiti gagayam ko. Ha? Sa di no? Adayaw, ti papanan mi. Anya ngay ti aramidan yu jay. Agpasyara.
Kayat mo, ti sumurot. Ha? Ay, katuan na. Numan nugot dalakid di. Ada kwartam dita. Adda inted ni nanang allowance ko itay. Awan badok. Pabuludan ka na. Ado matibadok. Agpili ka, anya ti kayat mo. Ay, rabiin, nga maawan pa'y ni Paulo. Sa di naman nga tan tinapnapanan day di putot mo. Si Morot lakit di manan ka nang iti gagayim na. Naimbag kumamat, nusong bata na ti awag ko. Amo moon, ti kayat na asawan day tabakan. Siguradong agsapan tumanan no sumangpot day jay. Jak amo no anya ti aramidag iti dayjay nga anak ta. Aglablabos mo tan. Di mo ni-stressan ti bagim. Agawid tulat ta day jay. Urasak na umaak meten agsasaw. Ay sapay la ko mga rod, taagawid inton agsapa. Eso ti aramid na. Kayat na ti maturog itayan ti barkada na ngam ti agawid di ti balay. Amo na kami na sermonan ta no agawid na nabartag. Ni tatang ngay nanang, Nasapa arimwar, tamasapa ka no ti trabaho na ita. da kayo ngay. Agrubwatak mo tan ta isupay jay mailakok. Ni Paulo, nagawid ka din? Awan pa'y nga rod, anak ko. Ne, idi pa'y rabi asaan anagawid Agawid tulat ta dayjay. Nasapa pa'y mo't ngamin. No kasta amapanda iti bar iti gayem na. Alas 7 iti agsapa nga agaw-awid. Di aglangan tumanan. No sumangpet, ibagam asumreklat ta. Sayang ti maadal na, no aglangan manen. Wen ano dumngag kanyak nanang. Dumngeg man ken saan, ibagam latta ti imbagak, anak ko. Naimbaglaangan ta nagawid kan lakay. Anda ka di parikot bakit? Saan pa'y anagawid ni Paulo? Anya? Nanene, hindi pala rabi asaan ang nagawid. Madanaganak nga rudan. Oh, na yan ni Paolo. May kaduan arabi ita saan ko anak ita ti anak talakay. Saan mo't nga rod amakontak? Kasano nga rudan na ita? Sapay matutudo man. Sa pulan ta ti anak ta. Amang ano, adada iti bar akanayon apapapananda iti gayem na. Naimbaglangan tayong papultang ko tilugan itay. O sige. Rhea, ano sam ti mabati dito'y balaywan? Wen nanang, agan-anad kayo ka ni tatang ha? Rhea, kaanakan! Rhea! Mabit lang, Auntie Lucia. Sumra kayo, Auntie. Nalamag di tarwar. Dananang kantatang mo. Apay dananang kantatang, Auntie. Intaray da kano ida iti ospital. Anya! Apay ka no, Auntie. Anya tinapasama kadakwada. Na-aksidente da, kaanakan. Anya! Nanang. Tatang. Anya ti mako ng Paulo. Naragsak ka itan. Naragsak ka iti makitkita mita. Apay pinanawan da kami. Dayta ti bunga ti kinasulpang mo. Naragsak ka mat siguron. Tawanan ti mangungungat kan ka. Saan na po no day tamanang? Basol mo! No apay napasamak ti kastoy. Basol mo! Amok adak daw tinagbasulan. Ngam saan kumamat agas tamanang? Uray anya pa'y ti araramidam. Di kan tupulos mapakawan. Sikat ti makagapuno apay naulilat Anya ngayon ti planong ita, Paulo. Naitabo na ti bangkay dagiti dadakkelyaw. Jak amo, ante. Kagura naklaw na iti kabsat ko. Saan ko ang mapabalaw ti kabsat mo? Kasano pa ita, ante? Jakam mo no anya ti isungbat ko iti saludsod mo. No nagawid ka kumangamin iti daijay nga aldaw. Saan da kumaan aksidente?
Rimwarda, tapno sa pulen da ka. Tadi kamot ngamin nagaw-awid, iti manong aldaw. Jak impagarup. Mapasamak ti kastoy, auntie. Aklonan tayo tinapasamak. Tasaan tayo mat na maisuble, tinalpasaw. Anya ti aramidam dito'y balay. Mabalin ti umutang, manang. Panagkunam ka di kat adda kwartak. Awan nga minan maisaang kumanang. Bayadak to nagsweldoak. Awan kwartak. Kita ama makitagdagadak lang. Wano saan? Bagaslatan ti ipabulod mo, manang. No si bibiyag kumapay dagiti dadakkel ta. Santa ko mga grigrigat akastoy. Manang, nagbabawi akong tinaramit ko. Uray agbabawi ka. Uray agsangit kay tidara. Saan mo may subli ti biyag dananang kentataang? Sapay la kuma. Mapakawanak, manang. Amom, no niya launay ti pagsaksakit ang tinakam ko. Nairamrama na kiti kalukwang Paulo. Bumuludak man iti bagasyo, Auntie Lucia. Sa di no tinaggapo am aya. Ape akas lang nagsangsangit ka. Iti ayan ni Manang Rhea, Auntie. Umutang ako makankwana. Ngam, Saan nakapinautangan? Aging gaita. Kagura nakpailaan. si kalat na ti pabasulan na. Nang runa pa'y ita, kat marigrigatan mo at itibiyag na. Awan marami taktabasol ko, Auntie. Pudno tim na ibaga ni Manang. Uri ag babawi, ah. Uri ag luwaak iti dara. Sana na may subli ti biyag dananang kantatang. Bayam, takasaritak ni Manang mo. Mala, umay ka, sumbrag ka taag kapi kapay. Kumusta ka, Ria, kaanakan? Kasi ti sigod, Auntie. Nagrigat ti biyag ti may nga ulila. Maawatan ka. Ngam sapay la kuma, taagbalin ka anatibker, kaanakan. Aging gaita. Nasakit tinakam ko iti kabsat ko, Auntie. Di mo liwayan ti agkararag. Dumawat ka iti tulong ti Diyos. Tunggal marigatanak. Malaglagip ko dananang kantatang. Saan da ko maan aksidente? Saan kami kumanga grigrigat ita? Nakaturpusak ko mga Auntie. Ay, anya ngay nga rod kaanakan. Nagrigat lakit din ti kastoy, Auntie. Kasi ti kalayon ko ngay baga. Agkararag kayo. Agbalin kayo anatibker. Tulungan nyo ti bagbagiyaw para mutlaang iti masakbayan nyo. Bayada kung ti utang ko kada kayo, Auntie Lucia. Amang ano awan mo ti saang mo. Adam kid di, Auntie. Nay, ano ngay tasakam? Nasugat. Huwag nga rod, Auntie. Nasugat. Kabayatan ti panagtrabaho mi ti construction. Ay, kaanakan. Agan-anad kamot ngamin na. Sana kumkompormi ti pampanunutam. Ipamay sampay lang ti atensyon mo iti trabaho, no oras ti trabaho. Wan, Auntie. Noad ako masabali a pagtrabahwak. Pumanaw ako ni Jay. Awan mat ngamin. Anya ngay nga rod kat di kamot nagadal. Day tamot ti dalan a pinilib. Nagbalin ka ngamin anasulpang iday. Saan ko nga ilibak dayta, tapod mo mat, Auntie. Ado dagiti nagbasulak ka nagkurangak. Uwan gayam,
Nakasari tayo ka din ni Manang Rhea. Wan, binagbaga mo ti kabsat mo. Uray si kamat, agkararag ka ngamin. Dumawat ka iti tulong ti Diyos. Iti kasta, iturong na ka iti husto adalan. Wan, ante. Sumurutak manan kada kayo intong Domingo. Ay, kaanakan. Pakimisa tayo manan. Dagasenak to dito'y balay. Kan bareng makimisan tumat ni manang mo. Ti panangipangag iti naganak tayo, kat silaw amang iturong kada tayo iti husto adalan. Ngam ti panang bastos, kan panangilunod, kat mangyag iti sipngat, kan panagbabawi. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Isurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.